Today partition kon asot tur hi thingani lawa diurta futranga siam ania hi mizor ma chan hun hi chawle oma folding thei ania chia thatnia lakson thei ania mai clear finishing ania thinga matain lo tuni thinga tel ni lo ne thing pakal ma tel lo dimani ko chok le ania e partition ve thung hi chu diurta tho 18 mm atrak siam ania rong kimil ku hei chania ama hi lakson thei ani lawa kian display top ang che khan ne ki englam pangani khi a chhora ke pangparang ko thil dang engo te po han hun moi na turang chi so na turang khan ni e ilai bangani khi display unit sleep an te che khan ne ki engamo han hun moi a han so na tang kai thin liewon ni helai hi le lok noi khan ni a showroom akal siama bang hi mo ko bedrong ania kong khat ki ngai grove ania clear finishing ania waterproof ang si khan ni hal bakan en kiton cabinet ania kiton cabinet hi diurta preliminate man ka siama apply board hi te sa apply board ni Indian number 1 waterproof ang antiang si khan ni 300 travel kan ngai tu ni soon then channel te hi Godrej te kan hanga Australian tiang lang te ei pen trip khatan da te la pen tri hi tau the khop me sing hi chong ma hing tlang pu ya ready made te tur lei mi tur ani tin hi rong hi gray ani ya nge ron tla sur me clear finishing ani ya clear finishing hi thadai mem chu a hmur thei lawa en kolan mom bi ka mom te po han kai se so fai lung ka ol sam bi kan a kobza hian hydraulic lo from hydraulic hi claim na tau dewa amai kha theng chi hi nei ki room partition tai room te om ta hi ong kha ta ki ti kan design thei va ka ni partition ka ngam tanga landan en re ni me ma ula na lin ti rong ni ve ma chu ei chung chi nan hi ni butzet hi noi khatle singa bor vel ni cabinet te partition te kongkhat te ha vai chung mi to pot ti chung ni ve ka ni ko vai full complete in noi kha singa bor vel ni ni kongkhar pui ni a mangam tang lan tan lo le na hi main door hi ni